goes a little something like Western rapper Kanye West hi chuanin chanchin soitur hi anga chin khop maya ache fu hlei thei to me ulovani billionaire ni chin kha ni khathil thua millionaire atla a asum din mun atla hniam thwai ani sumdon na lama a tho pui zong zong deu tho in an tho dun na an nun ti to bwal deu chap poka mani loka la ni se a ai wa thu soiding chin adan chemi ho po in an tho pui to don lau ti kha non soya industry mi le sa le a chan te ya soi chin le amilar puite vek in ama kal zongin thu anon nei ta fo mai chu atun din munani ta ka wangin mitam tikin kaine chu khan lo ti a kan nui zata mi mol kan ti china a chong tam man a over man ti in kan lo sei zuin na sapia ba cho kan lo ti bia chin ma se Kanye West hianin industry chunga thuruk te nom tak tak le milar te ni na dik tak an thil ti chalo tak tak ti le thil ti chin chung chang public taka aron sei piap piap nuwa chang chawa hetiang din mun hi thleng thei ta ani mela Jewish chung chang a soi wang kha ani in lo ti mai thei ma se Kanye West be ron na hun rem chang atan tu te emo inan lo mang te po ani theya atlak chian vek the na turatan an chuan lam sak mai mai te po alo ni the ani chutiang zong chuanin thil in lo ngai to ave to ngaim Kanye hianin Piers Morgan nen anin kom chumin Morgan na bula chuanin pathian ta na tong chuak chin ani thu asoya Kanye chuanin engthil chia nge ani chuan alo soi chin le Kanye hianin milar zinga an lar theinan te an hlotlin theinan te tin mun sang taka an thlen theinan le an hosak theinan an mishing puinun na an lan chin ti thu hi asoi fo maya human sacrifice lampang hi ave viau ni inalanga asoi chin ani hetiang thil hi chu ti chin an om in lo ring sa ngeyanga milar zinga an tamin ringang lalu awanga setana ne na inrem siana nei ti ve hi chu an om de unuk in lo ring chinanga makin ti vak karing lo ma se ha mak jok chu hetianga ron soi chuak ngam hi milar zinga hianin an om ngai me ulova kaini anga an min nen lama ron soi chuak chin milar zinga hianin an om ngai lovani Kanye West hi chuanin huai tak main aron soi tam chautel tela atong tam tel tela a soi thuk tel tela industry mi le sa le milar tam tak aron puan tam tel tela enge achunga thleng mek le atla chia a hausakna atla hniam ngala khwat le beiron ani a troll ani a amilar puizinga lamchang anei tame ulave mati mai turin aron beileta anon khakde fak boka tin media po inan beiron ani a career hniam lam apan ngal zel boka chu atun din mun anita ni Kanye West chuanin media personality te bula ti hian ama ngein asoya kanu heta to lo kanu kha sacrifice ani hlan ani ati piap mai aman a hlan nge nia Hollywood zokin ti lampang kha chu asoi to lem lova chu bangin a sha thei to lem lo masi asoi dan ki chang kha chuanin Hollywood hianin mishing nun mangin human sacrifice mang hianin thil ti an nei chin ti ero achiang piau maya Hollywood kan ti chuanin industry chunga mi zong zong kha soina ni kherlovin setina ne na inrem siam na nei chin hau angchi a soina kha ani a kimlel ne na thok ho in thurwal ho a soina bi kadi that I serve. My mama ain't here. My mama was sacrificed. Me too. You understand? Yeah. Kanye hianin anu chu hlan ani ti thu a soinua hianin milar dang po soitela Michael Jordan basketballer ming thang tak mai chu ron soima saberin Michael Jordan le apa thita te aron soizek maya Kanye chuanin Michael Jordan pa James Jordan po sacrifice ani ti rin thei turang zongin aron soini Michael Jordan chuanin lara do wangin setan nen inrem sial na nein ami mangai apa nun na chu athleng puya apa nun na ahlan sakani chu aron ti dot big law masi athu soi toy te chuanin thutam tak aron soi tel thungani Michael Jordan, what about him? His daddy, right? Usangkhat zakwa songkwa pathum khan Michael Jordan pa James Jordan chu tha ani a akar chunga online swamang ten kalchil thutin an be ani tia soyani a arwang po athi achanga ni som novela mu ani a amani ti po fin pi har to obya bani ome James Jordan thina chu media lam chuanin miswal rogru ton fu palwang vandoi wang lew lew tin an soi chin mase Kanye ro in chu tiang zongin aron soi velo thunga Michael Jordan tan apa chu hlan ani ti zong de in aron soi thung Michael Jordan larzia le lotlin zui zia te tin a hosak zia le a thlen san zia chu soi ngai lovin in shevek ome
chen kha chuan in talent wang leo leo ani a theina wang leo leo a thleng sang the ni an ti lain a chen ve thung chuan chu tiang ringot chu ani lawa thil tam taka in phom ru ani an ti ve thung ani tin Kanye hianin midang a soitel le boka chu chu Bill Cosby ani a His daddy, right? Bill Cosby, his son, right? Bill Cosby po hi fasun to ani a afapa Ennis Cosby chu kumsang khazakwa somkwa pasari khan tha alo ni ve to ani a thi dan po hi Michael Jordan apa Jamie Jordan nen khanin a in ang fiawa kar chunga omlaya ka hlumani a kar rok sak tum tu in aka plum ti ang zongin media in an chwa vele thau pokani rukru hau thil ti anga soyani a ma se makde umai chu Ennis Cosby ruang mu ani khanin asanaman to takmai Rolex chu alo labuna apoy sa alay te po alo la omboka akar chunga lani se baweng ma sha tur om lo bokani chu wangin hei hit chu tumreng awanga twal thana ruah manlok na thilani ti angjongin angai theitani Bill Cosby career han chut vele taila Bill Cosby comedian ani a hlotling em maya actor ang to in a hlotling chhawpia wa a house chhotel tel boka US dollar million zali chuang lai kha anei ve theni chu an hun lai ngai to phei kha chuanin pui rem rem takani mase thok le khata ani po alar na aron tla nyam taroi roi maya asum din hun atla nyam na sa meiche pakhat laka mi pat meicha na lam hoi zongin moi lo takin khosa tia po ni in zela ti tan tir ani thul drugs awangin abuai boka zela te po atang le thul kum thum chung te me mai chu zela atan no aron chwang le te po ni kha engkim mai chu atana e in letling ta thok maya tuna kaine din hunang hi Bill Cosby hianin alo tong dai to ni Kanye hianin Michael Jordan le Bill Cosby te ba ka hianin midang po ala soitel chewa chu chu rapper thau Dr. Dre ni Right? Dr. Dre, his son. Dr. Dre fa pa po hi sacrifice ni ti angjongin ron soya Dr. Dre fa pa Andre chu kumsang hi parya ta thi a ani hi chu drugs overdose wanga thi ti khani a mase soizui neu neu tur thil ero a om vele thung drugs chu amadu thu ngayala ani em ngenia overdose tir tu an ani jok lo mo ruah manna ani jok lo mo ti zona thei turang zong khan Andre thi na po hi athleng ani soi neu neu atam khop mai Andre chu athi khan kumsom hi mi chawani a anu in arwang a hma saberani mase Kanye ro in overdose palawanga nunna chan angin asoi velem lova Andre nunna khathil dangata na hlan ani jok human sacrifice ani jok ti angjongin Kanye chan aron sei tel vele zeu mai ni ni e Kanye hianin heng milar te hianin mi an that tir afapa athat apa athat chu aron ti dot big lo mase ming thanna sang taka omdu na hausak na ti awanga mishing nun mga inhlan na human sacrifice hi Hollywood industry chunga entertainment industry chunga hian a tak taka athleng mek boka athleng sel boka ni industry chunga hianin atam hle ti aron soina ni tin Kanye chuanin Hollywood chung mi le sa te a makdeu deu maya bo thut an chung chang te po aron soi boka bo thut ati khanin thideu thut an soina ang ani berang chu Michael Jackson thi dan de Prince thi dan chung chang te po kha aron soi tel bokani damlo wanga thi ang chuanin media lama chuanin soi chen ma se khatyang kha ani aring chalawani go down these rabbit holes. I'm just saying, like, Michael Jackson not waking up one day, Prince not waking up one day, Bruce and Brandon Lee, Bob Marley, all of these things have crossed my mind. Kanye chon heti hian soya Hollywood a hianin mi an bo pheu an thi pheu ti in soya Kanye hianin ngal ngan takin thili asoi ngai lem lo na in eng chung change eng lampange soya tum ti ro sha theivek ani thungani chu wangin Kanye hianin thil tam tak thuruk lian tak tak soi chwa tur le soi chwa chak anei chewani ti achiang reng maya chu wang tak chuani ma na thu asoi tam pau le angai dan ti asoi chwa tam pau le Instagram, Twitter, FB, TV la changa shem ani irenga angai dan tile thil soi ve thei to lo tura nek chep tel ani chin ni Kanye hianin thil dang te po asoi tel ve zela milar te chu thunu na an tlat thu aron soi chung milar te chu an hming po aron soi nge a rapper Meek Mill te Daddy Shake te LeBron James te Jay-Z le Beyonce te an ni boka tin Kanye chuanin chiang takin ti hian asoi tel bok tuma kala that ve lova chu wangin thunun thei ka ni ve lo min thunun ve thei lo ati sak sak mai ni
tin thunun thei ani ve miao lo wangin le aril ruan ne sak ve thei miao lo wangin du du soi thei turin azalena zela atan pha ve don lo ti te po asoi nge nge. In Hollywood, a lot of people come up missing. Feels like it might be a lot of that in order to control trauma. They could control Shaq. They could control Charles Barkley. They could control LeBron James. They could control Jay-Z and Beyonce. Send none of y'all Meek Mills, y'all Puffies, y'all Lil Boozy, none of these names, none of these people that have to listen to y'all because they have legal. I never killed nobody. In Kanye West hianin entertainment industry hianin Christian Sako ahwad siya li iswa mingringot po lamrik ahar sadya voy tam alaw soy to aboka avay leni. Ahla pakhat Jesus walk ya po kanin Kanye hianin heti hian alon samtel nge. Pathian chungchang ka soy ni chuanin ka record te hian play an lo don lo aron ti ni. Chuta chang ringot po chuanin enge ha soy tum chu kan chetheyang chu. Tin Kanye West hianin rongbol na ane namun pakhata chuanin industry chungchang industry mile sate contract sign dan chungchang te aron soi chhuak le boka. Tin pathian chuanin tharau swal te ai po in achak zo ka achazo ka ni ti alan tir theinan ama chu amanga ni ti in soi boka ni. Tin Kanye chuanin soi thuk zelin tharau swal chuanin producers te alam changa siam china musicians se le designers se po alam changa siam chin tin chu mai lani lova tharau swal chuanin Hollywood industry a shoi khomin larle zwal chak na te tin mun sang taka omzel chak na te le hosak bel zel chak na te anei tir china chutiang nei theitur chuanin tharau shal na contract an sign shi ngai lova chutiang contract a chuanin I swaming ilam ringai tur ni lauti te po atel china ni ti in soi chutiang contract sign how milate chuanin thunun tu an nei chin thunga masiani ero in chutiang thil chu adu ve lawa wangin tu ma hian an thunun ve thei lova adu tu asoi theya zela atan pha ve don lovani ti in asoi ni. The devil took all the producers, the musicians, the designers, moved us all out to Hollywood, moved us all out to New York, chasing gold statues. Literally signing a contract and selling our souls. They got contracts out there that say you can't say Jesus. Ito changa lang chiang te FM mai chu sete na lamchang te hianin mishing te vek hianin sete na choi moi nan le aram zau zel nan hianin manshel hi an nei to me lova designer se po in fashion industry kaltlangin sete na raman lo zau zel thei ti achiang FM mai ni kein in hode ba kan lo ngai kha alo holo ti na ni chu mitam tak chuanin Kanye hianin Illuminati te hi an la om ringa he pol in thup thei tak mai tu tinge member ti po sha thei lo hi arukin anin zar parts hotel tela anlian hotel tel boka chupola chuanin producers te musicians te designer te le mithil ki thei tak tak politician changa milar tak tak te thlangin an inzom khom to a chungmi te chu thunun ni in an ma ani kal tlangin mi pui tam tak khovel thima an shwai lut meka chu an thil tum ber ani ti soilan atum na ani an ring ani ngel gan tak takin thil hi aron la soi fak lem lova ma se mi pa ngai chin chuan in a soi tum hi chu eng chung chang ya soi ti ber hi chu in sha thiam thei mai karing a tong chwa tam paul adin mun a chetel tel emo ti mai tur ani si a beiron atok mek ti alang chiang em mai ni Kanye hianin thil mak pui oi har sa deu mai hi a soi china wang hianin ama beitu tele noksak tiru viau chin tu te hianin mi mol anga chhuale thak antum te po ani ma na in hetiang zong ti hian in lo chut ve ngai em le du to kin zai thiam lar tak tak chen khatin Christian Sako anon diriam china Demi Lovato album thara a cover te po kha in lo mu ve em cross khomasiamin amu a in thuam dan zong kha chu soido ngai lovin in che thiam ngalanga sabchang takin Christianity aron mok chiang hleni album ming po holy fuck ti aning nge a in zai thiam dang tam tak enternan ke sha te Lady Gaga ti angreng te po in an music video vela hianin anin thublem lova setena choi moi na lampang thil sign mu turi atam em maya Lil Nas te po kha kan chiang chu Satan's shoe asyam nge ni kha anin thublem to lova an ngam patel telani zai thiam dang tam tak zinga hianin langsar tak taka setena choi moi na tia soi thei tur thil an music video le an thu vela te po hianin an jep tel fak maya live performance na vel po hianin an ngam pa chhotel tel bokani
an sei chin dan chuanin Grammy Award event hi sitena lelna hmunani an ti hiala live performance ron nei tam takte hianin live lai ngein sitena hena in hlanna in thoina hi an nei china ni anon ti mau mai ni e lo en mol ve tup chin eng te wa ka lo ngai lo ta chuanin sitena choi moina lam zongin an ron perform china ni ti po kan lo thiam ngai lo mai theya kan lo mu thiam ngai lo mai the an concept te chuan Christian Sakwa abe ni ti po kan lo mu thiam lo mai thei bok chu tiang khopa bo ve fe le ngai ho fe kan lo om ve the ni chu rem changa an lo la china chu wang tak chuanin kan sha lo la hian sitena choi moina lampang thil te hi kan lo tuipuin kan lo du viau mai the kan lo ve viau mai theya kan shat nya si lo hianin heng milar ho kan midu em te kal tlang hianin pathian ain sitena zok hi kan lo ti lom jing zok mai the ni tin Kanye West an iswa ming lamrik phal ani lo ti chungchang vel a soi khan soi zaw ve le taila Christian te rapeta musita bechin tu ter man dollar takle chak tak mai mitam takre ru an lo su khlek sak thei to na le khovel mun shang mi teri ru zoi an ne chho me the na man dollar tak mai chu media hiani a ti chuan media le enge kal kop kan ti chuanin entertainment industry ni a entertainment industry han ti khanin sap lampang chau soina ni bik lova a khovel pu mangjongin ani nge yang media le thilkal kopi atame me maya milar te politicians te mithil ti thei tak TV personality le chishang an tamani ankal koplat mai sia chung ho chan khovel hi anon thunu ne moti mai to turani internet khovel chakzia chu in shi ome ti chuan milar jinga gospel artist kan ti thei turang chi te entertainer jinga po pathian ringthat mi an tiang chi te khatyang ho khanin inlan na hunrem chang an nei changa pathian ro puina le iswa ming an han soirik te hianin mute chang te an lo nei china mute sak chang te an lo nei chin in iswa ming lan na ang chi kor emo enga mo chi sang an hak an in bel chwa te po hianin ti phe sak an lo nei china pathian ro puina puan chwa ani chang te hianin an thu sei lai dan cha sakin hildang dai te an lo soi pu chin chutiang khop chuanin entertainment industry chunga mi le sachen khat te hianin Christian le iswa ming lam ti bel an lo ngai thei lo hle a an du lo thei hle ni ole video hi han thir phot mai la in che thiam nge yang This is the real footage, but this is the tampered footage. Andre, congratulations. How do you turn this around? Man, first off, I need to first thank my Lord and Savior. This man just the issue with sin. It makes us, our sin that's in us makes us do those things. And the only salvation for this sin is the gospel. The only way to really cure that what's on the inside is understanding that Jesus Christ died for our sins. And so to me, on a micro level, it's understanding. Oh, and just like that, we lost him. I know. Masters champion, Bubba Watson. And then second, I got to thank my Lord and Savior, Jesus Christ. This day means so much more than putting on this green jacket in many ways. All right, so a technical glitch there from Augusta National, but we... Ola tikhan Kanye West soi angkhan entertainment industry chunga hian Christian na le kan pathian hianin mun hi achang lo em maya mun chantir an phalmat lavani an mu sit ziate choi moi na omang ti an lo ziate kha video kal chang ringot po khanin in she chiang theome pathian ming lama achung chang tlang au pui na sa apiang chu ti hian anon tla nyam zel mai chuani mani loka po zai thiam lar do jacket chuanin Illuminati party a hwai hote an ti hiala a party hwai hota chuan milar sobik aneya chung milar te chu go thik thimin aron in sevek boka tin an cake siam po in soisil a hlo via vani do jacket chuan in kumsom ni pasari atlin lom na birthday party hwai hotin Illuminati theme party ti nan soi hiala chu party a chuan in Justin Bieber de nu pa te Kendall Jenner te Normani te Justin Sky te Shawn Mendes le Tyga le Dolla Sign le milar dang tam tak po antilani an gek siam chuan in sel a hlo viau maya sitena betu te chinchia na man lar ber te zinga mi triangle chunga mit mulem pakhat om chu do jacket chuan in ake ka chiang tak main atelani alang sar viau bok chu chuan in choi neu a hlo a
tin an birthday party kalpui dan le an thin zong nen Illuminati party ti nan soi ni ti chuan khang Kanye West thu soi zong te le video karon tar lan ti achang ringot po khanin Kanye West thu soi tum le industry chunga thil thleng thin te chu in shat fia zo karing ta a ti chuanin Kanye hian tun din hmuna thlen thei chan hi amol lutuk wang a tong tam em wang le a chhol lutuk wang ani ti in kan la soi sak cheu do nim le nge niya ani hianin thil dang thuruk tam tak a shada wang hianin chu milar dang tam tak le industry chunga mi te tan noksak atlina wangin an beiron ta jok ni angle in ngai dan te comment section lama in lautar lang ve don nia tu te in zapai chunga lom thu ka soya ke active ya lo china ma se ka video ran post chun ang te me lo hlut sak zel thawa min chunga lom thu ka soya ka video post te me lo ngai chan sak le sham chin don nia wala in zuai chunga lom thu ka soye